Урматтуу Ош, Жалал-Абад областынын тургундары, Өзгөн, Каракулжа район тургундары, эгер сиздер үйүңүздөрдү мына ушундай сапаттуу кылып жасатам десеңиздер, агабыз фасадный фирмада иштеген агаларыбызга байланышасыздар. Ушундай сапаттуу кылып үйүңүздөрдү кооз кылып жасап беришет. Андыктан байланышыңыздар, эгер кимде ким байтуудан деп байланса, 100 квадратына 5 квадрат бөлөкө акция кылып берет балдар. Андыктан өзүңүздөр да көрүп, ушундай сапаттуу, мыкты деңгээлде жасаган агаларыбызга үйүңүздөрдү ушундай кылып кооз кылып жасатсаңыздар болот балдар. Экранга WhatsApp связь номерин калтырып коебуз, байланыша бересиздер. Андыктан ушул видеого дагы колдоо иретинде бирден лайктан басып коюңуздар. Бардык усталардын акысы, бардык ушул материалдар усталардан келет балдар. Сиздерден болгону үйдү көрсөтсөңүздөр болот балдар. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер жана Байтургунан катталуучулары. Бүгүн 27 август 2023 жыл биз Өзгөн мал базарындабыз. Буюрса Өзгөн мал базарынан кунажымдарды, ургаш төрпөктөрдү, саанууларды көрсөтөбүз. Видеонун аягына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Азыр катар көрөлү. Канча өрөт aka? 25? 25 берди экен. Ургаш. Торпа канча экен? 25? 25. Ургаш экен. Ургаш торпа 25. Да, 25. Кашка канча экен кашка? 150. Жакшы айттың. Ача? 25 кем бар, ургаш торпа. Мыналар канчадан экен aka? 25 тенле, 4 теңге. 25 тен кеми бар. Батпай кетти го тыгын бол. Нашта торпа канча? 15. 15 ургача? 15 мисалы. Бari ақтан түшіріп тұрсың кетпес? Адамдар батпай кетті, тым болды. Қанша екен aka? 27. 27-ден. Екі оғы? Жақынырақ. Мына көрсетірейін. Екі оғы 27-ден кемі бар дейді. Адам болып батпай кетті. Кешені оғаса. Қанша? 13-ке берем деді. 13-ке берем деді. Қанша өрдіңіз? 12 өрді. 12 өрді. Ургаш торпа. Қанша екен мынау мына жер? Қанша өрдіңіз? 40? Қанша өрішті? 35 береді. Торпақтар қаншадан екен aka? Қайсы? Торпақтар сағап байты 35-тен. Байтын тайынсың ба? 400-тен ба? 35-тен де. Қанша екен? Еркеген бар, Еркеген бар. 27 ургашы. Мынерде еркегі да болды. Байты ба? Қанша? 22-24. Накам көріп атқан. 22-24. 22-24 мыңсан. Адам төген білген. Мына бірсе лайк та қой. Мына екі торпа қаншадан екен aka? Сізден ми біріз? Қанша екен? 30-тан кем бар. Екі тәңді. Ургачылар. 30-дан кем бар. Қанша өріз aka? 25 мыңсон берді кем мұнаға. 25-ке беріп өйді. Ургачы? 30 кем бар. Kaçın tur bak? 30. Kaç yaşta? 26 sırada. Al koyda der 25'ten. Ben 25 tol koy. Çık bayrak koy. Kimin geçiyor durma? Uylarga. Şöyle çık bayrak koy şu gibi. 60 bin son. Ben orup çatkamın da. Anam zorga oturup barıp. Kaç yıl? 90? Kaç euro sat? 90 koy. 90 bin son. Semiz uylar. Semiz uylardan gösterdi ağız. Ne yok açıda gelmiş. Kaç euro işte? Bağlı tatlıydı. Ne de karan adam batmaya kaldı. Nasıl sevimizin lazım? Kaç eken ne var? O köten bir değil. Kaçıdan? 65'ten kemi var dedi. Ne yapalım? Bir değil. Burası komurur abi. Burası komurur. Yeni olan var. Kaç euro tutuyor? Ha?
Valla 140 verdi. 140 da odat. Torpaq erkek ekan ha? 140 dep yine ola. Жылқылар келіп, тұрып болып кетті. Налой 80 000 сом кемі бар еді. Жоқ, торпақ бойынша чоң екен. Торпақ бойынша еді. Қанша 80 еді? 80. Қанша берішті? 66? 76 еді. Чоң екен. Чоң нетсе екен жақшы. Торпақ бойынша дейді. Мына семіз қанша екен ака? 130 000 сом. 130 000 сом дейді. 50 000 сом кемі бар дейді. Қанша өрішті? 44 беріп өдіп дейді. Уй қанша екен ака? 75 кем var. 75 кемі бар. Қанша сұр өдіп? 60 sıralı. 60 сұр өдіп. Мына құнажың қанша екен? 75 000 сом. Söyle kunajın dedi. Sevmedik. Kaç verişte? 60 000 verdi. Uyu kaç ekan? 65 tuttu. 65 000 son. Kaçan ton uyu? 2. 2 ton uyu. Kaç verişte? Ha. Pazar kaç verdi? Bir vatandaş arkalı. Arganda bir oda tek pazar. Dar sanuylardan da göröyle. Ne yine ola bak. Kaça? 75 000 son. Yine ola. Torpağı olur kaç ekan? Kaç yaş torpağı ekan? İkinci torpağı. Uyudun ikinci torpağı geldi onlar. Sanuylar var ölçeceğim. Nasıl sanuy? 90 000 somga alınmıştır. Torpağı olur kaç ekan? Torpağı совсем uzun o. Nasıl? Sanuy. 90 000'ge alındı dedi. Uyun şu an. Torpağı olur kaç ekan erkek mi? Erkek torpağı. 3 torpağı ekan. Çoğun. 4 rasar oydu. 90 000 somga alındı dedi. Sanuy 115 000 som kemi var edi. Torpağı kaç erkek mi? Erkek. Kaç yaş torpağı? 3. torpağı. Kaç yaş var ekan? Sütü anca var? 8 litre su var dedi sadece. Sanuy bağıldat geldi. Torpağı aramızda. Erkek torpağı geldi. Torpağı özümen temin kaldı. Kança gitti aga? 150 ke? 150 000'ge satıp gitti. Torpağı neyse. Nasıl Sanuy'a 110 000 som berip koydur alarmanlar. Bozuk şöyle özü da. Torpağı erkeğe ekan. Bu özü da bozuk şöyle ka? Gel işte dersi çırp otur. Sanuy 85 000 som kemi var edi. Torpağı kaç ekan aka? Torpağı kaç ya? Kaç yaş torpağı? 3. olası. 3. torpağı. 3-4 tuttu onu. Sütü çeka? Daha da 5-6 litre var. 5-6 litre var. Canlı tuğanda da verdik. Canım tuğanda da şöyle değil. Yatırmış tek bana. Sanuy 75'ge aldı da. Neyse. Torpağı kaç ya? Üçüncü torpağı geldi o. Götürüp çavar. Götürüp çavar. 74 bel koydu. Alarmanlar. 74 köpeğe koydu. Tekkedeki muhabaları. Ama lokalten korpaklarını aytdım. Bukasını görüşüp telefonuna Böyle oturur. bu. 74 000 somga satılıp ketdi buna Sanuy. Kemirge böyle. Kemirge. O şimdi. Mına şunday tuğanlar. Bugün biraz densolugubuz ança emes bolup koldan kelişince kıska bolsa ham tartip kirgizgen hareket kılaylı. Videoga like'tan basıp qo'yingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.